Yema obibia ajo eba abujen ejumade iso so de munim no na wotu bia yehia na yatwetwe nkomo na bibia aye kama I last week ye bom repeat yeah sorry because ensuo no ha adwen kakra enti amaye ntimi amfa live show no ambrem enti ene ya ba ye ne mo eba betwetwe nkomo because mo mean so much to us me di abinaga na me na midi dwumadie ho chia me dwumadie din e de abujen na se de munim no ya ba se ye ba be siesie amampna twen aware efie bibia aye kama na me guest amenya omo wo fie ha de enye asem ketwa kora eye mo sexy beautiful Mavis papa and eye nya ne ha ye wie so a eye ye brother James eso ewo fie ha ena na ye ba betwetwe nkomo na ye ba behwe se enkomo twetwe kwa na enkomodie ne die ne ye ba bekam ye ba bedwene ye partners eho bebre se eye ne dofo ne ho ba wie orgasm ohun ba ya na wada na chese ha dwen egu aware egu mpnache emadie kura enye de etie ne ye ba bekasa afasa ade no ho na fe ye ho kwan a ye be fa so a ye betimi aboa baby bia wo bia betimi ahwe live on Facebook Royal TV GH ewo Facebook ana say wo betimi ahwe me wa abnaga na page so eno so ewo Facebook na say baby bia akọ kama pa so ba na oni wo ho kani make it out mo mudi mo ho na wo de wo ho ba wie ya wo se wo da wo hwa eye se oba be ye be ma same Abna meda say Abna oye very bad say oba woni be ma wo ho odi wa pe be ma ne say akosu amaba o akosu amaba okasa akosu amaba na wachia no ho na wetu be ma na firim na chese oda ne sa sign chese eyade bia eya sefem eya se obedi mi na obeye me sa na manu su bi yete but let me tell you this mano ma menye ne point blank and can tell mu face to face plain pampan say a bad feeling onipa bia e was say woman or partner e reach the orgasm very important because at the end vice versa is the same thing whatever I do for you wo ho beba no wonso obeye the same thing e dia ma men so me ho aba na so ampa say me mada ho na maso kwoti dia hye manum na matwetwe obe ma saa asakewa owie ya ode beto ano a payo na ho aba ho bagu mu a osi akosu amabre it will feel say metimi ada sound it's impossible eno unti na me pese me kire say obe ma de woni oba na eda mana kuma ento ne ye mo ba ne reach ne agase ma hu se oba no ne nan e sheki che won pa ne so a ontime nya ne ho hwe sa na oba hu so make sure so be hu se oba ma na won ne eda no ono nso akoma ne kra ni age enti sa dia udi na ne ho ma o ne ho ma let me tell you this se woni ho a oba ma foforo be di oba no na other side no so ni wa obi fufro nso be kwa yes side ho nso adwuma esan se empamu agro no me se nipa mienu na edi agro no oba akofo ntimi nka se na se bio oba akra aka so no kwade ne se hihye na se de dudo sa hihye ho ama ne ho abakra na still no or still need se obe release enti bi sa won se ofa kwan ben so no de release or de be wa to se ebe ka gegre na e wa atwa ni mu no said ye be ye be ma nipa no ne ho betimi aba na koma etimi ato ne yem ni senti na wo se wo ye be ma na wo di oba na fa wonsa ana fa wo kote ne ekohye baabi a obehu se na no me ka kire mo se talk to your partners bisani baby your pet because orgasm na ye ka no me say minim say me de ba me twem betimi afo pa na I said ye emu fo ye no timi hu say I said sorry to say Johnson crack dem na me pese me Johnson it is who ne say me pese me Johnson yes Johnson na di mi o but eye me hu na ba eye di na wo di me na eye me de and so ka say me Johnson ti wajai me dia e bia that time that is what makes me feel good exactly and e ba ne say na utimi jai die I say me ka say I but yes it's nice that me pese me because of what happened last Trinity obema bi wo ho no mu a ofa oba abna onim se de ani oba di agro
se ofiri kromo ba na ne kote asori na opedie dia oduru ya bra ya ba ya no de ya atumpa ne so onfa ni ni agro like say obe romance yan kan romance onfa ni romance also ma ya da mpa ne so wa eni also ya no fumienu chim ni say radio a owie ye na no de ne kote abehye ya atwem won so be mai wodu kote say woni adum ko bi teso say ayeka ade na sa ayi no give us code and DABT o sisi emu aye memremre eto de to anu na we release it's very bad Mr. Mo mamu ndi ni sa na mu release intentem mo ye ni say ya me say wo ye sa de bia o partner obefa wachi enti say wo ne be ya eya botre fa won safe fa ne fa ni diagro ma oba no nani ngi se oye oba ma be ma nani ngi se oye be ma bisa be ma no se de nani be like nyema obetinya ya ma na nani beje enye ne se be ma ne ho ba ya ochia ne ho to empa ne nchen ya ono ne da ye na waja ne saa wo be bia wo be to no de okay me nya be ma ne saa okay be ma se oba so ho na be ma ne so e ba wo empolipoli no like oba bi oye don't touch me don't hold me who saw me house me mpe also house me I had feelings I had my feelings on costo wo me ni aba okay and then I won't try to say baby touch my legs and now my toe and I say na dia obeka na waye obi o pese me se fa ni kokromoti o pese ye de hye anum na ye tafrema no na kuma to ne ye mu se ni kokromoti no e ho na ne feeling ne wo e ba ne sa onya orgasm from there obi o ho ne de no o ye ni kokromoti sa sister obetum etu so be guonyam de mi pio because the feeling she. So I'm telling the men, say only oba na eba beda. Oni ne nye ne say, obe mo oba na kuma beto ne yam asin oni ne be di agro mia no he. Me say, se da mia no because eto da mo ho bantem. We dey make an boko. Eto da me man mo ho bantem. E ho na bantem no ma me nkyere ma die because mo rush to do the thing. Container story the denti. Oso mo pa ya wo di be hwetwe ni mo di twe no. Debi container sorry dada no me nia be ma relax me ka say e be ye kra wo pe kra susom na ohomra first na second time na be ba no sa oba na oha no fe ko hia no hu se wo ye be ma enti sa dia wo de be kwa koto anu na we release in the next 2 to 3 minutes okay next 2 minutes me ba also Papa James and mama he as a more hygiene. From last week, we had a lot of calls. Now, Obia, so I say, a man ye bread of fee because Mude de Muniman is as a more rich, more orgasm, no other. Oh, yes, from what like last week calls a buy, your messages a buy. If you're rating the percentage, it's like 90% of men don't make a man to come to reach orgasm, which is creating a lot of issue. And I'm sorry we also man ba a cheaty. And I'm sorry we also our go back. And I'm sorry we also the talk about fear. And I'm sorry we also the issues we bring neighbor. It's a bujendia. So any chair. Yes, Shania Jane. What are you saying? What are you telling Unia Memanum? Sabema. Oh dear, oh yeah, ya buy. And the most annoying part in it say you hope so finu phone ase. Enti mano so amunta emfa entreaty no phone ase. Udware wi a so timi de pada kakra bo ho. Ana so tade oil bi ana Vaseline bi eta fifa o se de be ho nye wisiri because me kwesi say me pe nufuo pa. Se me ben nufuo no na se ti se o se emana ya na nufuo nketenkete na ebi o etimi wura wanu me no ebi eti se mango ebi ti se akutuo ebi ti se bi o pe ni ade eno no de eye normal ba se unya de ti se banfo bese no a pofo no a eni se o twa na o se mienu no kura ba ko mo sei na o twe eno so ye wo kwan a feeling bottle wo ye wo kwan a ye fa so twe o se mat mi ka kire nkwala ne se nufuo no eye o papa dia ade ti na o ka se ye o papa dia onim se papa ba kwan obefo aso atwe no no tafre ano no hwe sister mi nua ba na ti hey ye wo nufuo bi wo ho a o fi ano abe se sabio wonu ma ye wisiri na chese nufuo na no
oba no udware a onten twitwi ano no oba udware unufuo na ma nufuo no so sei na twitwi ase no na afi so nufuo no mu sei na no o de sapo no apeti ano kakra bi eno sa no isemna no ehuro no dɔɔso na de se de be ya entwitwi kakra bi esa bema wo yesa no utimi nya sa feelings no ene ma ne bi nso maso achi se udware na waso achi onta mfata o emmo nsuom enye pepa keke wo oso di tawo no bo nsuom emasemna kakra kam na de pepa waso na achi ni waso ni mu nyina wo wi a wo di sa asawa yi apipam because normally last me can see be say obetime nya takra oba ne da ho no hey sister me kan takra wa sire kakra em so petakra this is how petakra the way how kan no mystery what say takra wo we takra to me the fa maybe snipe takra no takra it me the for ba na ase ne nan num ne nan so na egu no so ba ne da ho smoother wahu Ghana yenya adventure Ghana for mema yempe adventure hwe ubetimi no girlfriend da ho na o yere da ho what say ya ene de fu aduku ne mame oji duku na na de akekere ne nsa egu na tiko sei o kekere ne nsa sa na che so de takra ne nam nufu na no na ne yam sei na de ne nam sabio ne tweba na no kakra bo so da ho no obukabukani mu no obukabukani mu enti ansa na obema kra no obeka sponsor sister ka say ya fa wonsa wuregwuru oba na se enye mema ni nyina ne ni mu chukuchuku no ya was style because obe proud it's very painful bema onsa no wafu a ye fa nche oba ase jare na make sure say 3 days a week bia no wabubu nsa more no kama unimu nsa bubu nso so a ana nko pedicure manicure to far just 5 cedis ubenya fala ubenya soft side and then the thick side na odi chuchu nsa no na face so oni oba ne nyankita hodie now last but not the least na me ne ba ka say emema no omne ma ne da ne ho ba ya no wada adenti na be ma wo say ho ba ententem debi ye wo leaking wo ho ye wo sucking ohu ene ye wo touching ene ye wo smooching ena en ohu e wo so mu di kania kapema gro o so mo fonfa mo ho ena yo onsa no utimi yete se de odi rere oba na ti so na onsa mfuye wo utimi je bibi na oba na ayete se wo ya jata bi wo dan mu ho o de jata no ma me kakra and o de sorry mebo out because of the mic nti so but me pacho don't worry yeah kita na fa ko ye adwuma no yeah ye adwuma no ye pacho okay so because in this case no we dey just say me kono into ubeba say yeah she will be coming like that. Yeah. Oh. And then while she's here, no, you see, also my son, so you'll be helping her, helping her. That now Bushiano, now Bushiano, now Bushiano, now Bushiano, now Bushiano, now Bushiano, now Bushiano. Okay, okay. So, oh, okay. So both of you are coming. So then you'll be going up there. So okay. Oh my God. Okay. So you see. Okay. So what I want to say is that what we say once the lady comes on you, the man, you need to open up. Okay.